Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng kinong tho kat khasi lani ka khasi author society shnat mairang haringkat ka jingetre lang bat ka khasi author society sengkme menta ka singi ka khat sautrek uyayong araja apun rio kila penlong ya ka jingelang penshai patba halor ka jingdawa jong ka seng ban penlong ktien sorkar no lani ka official language ya ka ktien khasi hapo ka jilla Meghalaya ya kani ka jingelang layo ban penlong hapo Tirot Singh Memorial Hall jong ka sneng pendeng umyong mairang ha kepala sakhi ka jingedon lang na do president ka KAS sengkme u professor DRL Nonglat kidukot u professor Desmond Kar Mauplang u president ka KAS Mairang u Dr. O Lingdo haringkat ka jingedon lang ru kiwei kidukot ki khna school ki sengbhalang ki riurang ba bat kiwei habakren ha kani ka jingelang u professor DRL Nonglat u lapan pau ka jingtmu jong ka KAS ban penlong kani ka program kalong bandawa na ka sorkar na UCM lani UDYCM ban penlong ya ka dorbar ka bakerpang hapo ka Legislative Assembly hauni ubna ya yong bat ban amend ya ka Language Act ka banlong ya ka ktien khasi kum ka associate language lani ban penlong ktien sorkar ka ktien khasi katba ka jingbut den ka KAS kadang yat ban penrung ya ka ktien khasi ha ka khrnit ka bapra Uloong baha kini kisngi ngikmi lenti baka sorkar kan pen iya ka kam bakan pen mi ya ka jingpen benalan ni ka notification ban pen long ya ka dorbar ka bakerpang hapo kini ki khindiat sngi ngikmi lenti baka sorkar kan pen iya ka kam bakan pen mi ka notification ban pen long ya ka dorbar ka bakerpang hapo kini ki khindiat sngi nindang sakwe ka jilang hamau termat khat minang teres bat ka bakhado hasora khat khatare ladang ini ba ka sarkar kat muban pelong ya ka darbar kerpang hapo unai April hadu ka khat khatare ladang nimpat yo jintip aga khat khatare niha ban roy ban lek secretariat amshu da jintro hamrai ban sinak yatim markmat Nginang naitsyo tang mangi KS namar ladalay tang KS sa ibang lese la ban khansiyat ini namar kinoy kai balarang babun kini pemen mo lese la ban ibang hanray ngilayo ya kiting kersan jong hi kisang 3 months ha kiba pher kiba nganget nende philaklay ya Kim siar kim rupa dan ki ban ai kajing kersian dawa kurai kajing dawa namar kandai kajing dawa tangjong ka KS andai kadai kajing dawa jamu paiba hinyo krap ikhat ikisai bhalang ikhat yeki rangbashan ikhat yaki institution ki school ki college ki nom puli ki noi ka ki nom chongshong baro Jom gabri inyotra bandai banyak tendu markmat ninsai ke jipen mena ke jipen baik lada ka sorkar kam long ya ka dorbar kerpang ban pundap ya ke jindawa hatun gila bangsa iben nak keluar kum majulong official language data English mi ka city na DC office lani Nakiknat Sarkar, Jom District Headquarter, Omna Jom East and West Sales District, Panpa Shikirang Basnan, Khasi Kishnong Khasi, Lane Shiki Paiba, Kimayo Jimintoy, Lani Kiman come, come to the three come, but you partner Sarkar. Oh, the kid Parem. Snow Kumba Pashiki, the London Kumba. Hadu katne balai ani ben balai khansat lekin khasi lekin lajo menta ga jindawa kalang penkotno yakin ga jingle penlong tin sarkar no yakin khasi katin khasi kanang ga ningkong katin phareng kanang ga aga kirim program andai jar apu menta amdan kanu kajing bersang nak kalian jom bersama kami
ban amendment ya ke kemit ke bakra nyimye iro ya ke sinjam ke bakran jom ke sorkar jela ban budin tenge ban ulang ni kini ke jindawan komta ekonomi ya thoi ba khasiat ho society agas nam ar kolai nilale ke kenhun ke bakran Balikin lu yang chief minister banon katba kini kam terang sateng adeli ban rum yang tin kasi ay ka kemit ke bakra jom dari spesial ni kerpa ke sarkar jela ban nang pendong tim sarkar bapurano ya ke tim kasi hapo jom ke jela agar jingalang lakot ye IAS officer Kita lepas department of Health Affairs, kom ke political department, ke agriculture department, yang kebanyakan pai, ada tak jingalang, kepada silpor kapto ke network. Ini lakmi nanti bang sarkar kan lega magor. Ia jujur bang sarkar kepada panjibat military department, kiba dari bang ai jibat sarkar halor ke kam, Andre hado Kesnem, ada mention Kesnem empat leh. Kumka homai Oktober mention Kesnem hari jalan bosan. Nilai bentuk kenal, dah kajing kau. Yau Chief Minister, banle no madari lekam. Yang lekam ke subjek, jam ke sarkar jalan. Amdan dau, bandang Islam, lane bandang pentrekam no yekan. Lai kopi kata ini pergema saya baru kita melihat khasi baru lai bosan nak kita melihat khasi lagi gambar kebah hidup khawat jom ke jalan bab hadin mai lale komta lai ki ini kam do chief minister hawai ni ki menteri hamrai kataro kam sam ulong bat tim simlawan ra ke ji kren hadu kene ke dorbar telang jom ka Meghalaya Legislative Assembly kemudian sudah kajing pemerintah ya kini kemat hakim ke dorbar ban amen ya ke Meghalaya language act agar arposan kembali dawa ban ketiu kerdan no itin khasi na ka associate official language sya ka official language mane na ka pin penrap ke sarkar saya tim sarkar bakura kalau pun khuslai ini bat pun kita nak bitaru balai ke sarkar ke simsking dumne ie agak jingalang kaba hadiri ki belai kita ini kisnat jom ke khasiat society nak keleng nidon nyokli kisnat kali gawe amairan gawe nostan gawe amau Andung ko asora ajliya bat hajoy kira ai jimut bangi dei ban tendong no daki jilang parba bat kisnat tim simti bandung bandang bat organize ban tendong ya ki jilang parba Tukuat ya kesengkumi ban ka tang kinong yarap ban kusai kumta bat tendong kumni nagaleng jo kesengkumi apa ni profesor Desman Thamopang, Wayne Naikai, na University, na Shalom, Kumjuru yang ada di Kapati, Kumta, Keni, Kekilang Saja. Haba kumne, si kumne, ni lakhat, ngayon igan di banar, kibalatho, kitin perta, sani keslogan, kibalatho, ni lakhat, banyai perta, kosorkan, leno, yang kami kendi kalong kajing dawa kajomi kendi kalong kajing dawa kajomi sisa ini semua ikinau yalam kibeleki banyo ala kajom kajalan kibela punyo ya kajalan Meghalaya wala nimpat yo ya kajalan jom khasi jantia namar bangilang hirpa pese lawanong ihap banitrinang baki palba garo Andai walang layo yala kejom kejala kawai kabakinong yalam tuni diklat kalang ya kaktir
haba yo ya kajela yo amagidan kajinso kia hamor kaptu kami ke kibangan kita wagri apor bat kita ke kiba isdan bang spell ya udak ke laitli ke kawe kadai kakindau nila menang kakindau kasiap sisa nila do ya kakindau kasiap kabadai ki family thor seni sakang sate kibala penyesna na bakasam lalu kapor jogi sinsar phareng family thor sakang sate ale penyesna na bakasam ki family thor kita sakang li Setelah sahaja barat bali, nilado sibun ke kendau kesiap, handai dak jengyo itu sorkar, ya kejelam megalia, ni dang yo banbat kenti, ya kini dom, itu nak babat sin, boleh try kita, ri kendau, nak benda kajak beliau, kasih bagian dia, oi kata dalam kan nongrim mangi dawa banyo ala kajong jalan kawai bat kabalas dang dau ki kadai kakur kakha ladangi penyar ya kata kamat ya ka kolsya bang penne pensa ala kajong ka kolsya ala kajong jalan kata kadai kan nongrim mangi dawa banyo ala kajong jalan bat sa kawai bat dakki kamat kaktin ayu kaktin khasi ni mayo ya no kasiap bansisial bagri bansamar ni mayo ya kalat kabu banri banpende pensa lane penroi pensan yela kajong kolsya hamre ki rangba jongi kila klet no ya kaktin laklet no iraktin habayo ya kajala ladewan pulang tin sorkar ya kaktin khasi hause lapulang tin sorkar pemban ya kaktin English kabadai kaktin nasari sabni siyan juriyo sansyar ya kajala lajam pangkilyan da kaktin nawai nakamanta antrekan haki officer official language kabambut kaktin mentrekan haki office ki parori kande kajikrat kaba ki nongelam kani kirat toinim haram yaki handai kade ka pali yongi kaba nilai banya kun bat nilai kun hado banyo ya kajingawa Parari nanya tu ya ki kei kabla jia berkuai ki jala par ake jala Mizoram ake slave berkuai nyawar bani nyo ya ke jalan Bapura ke Mizoram kayo ya ke Union Territory kom ke Union Territory ke Mizoram ke Penang ya ke tin Mizo ke official language jong ke Mizoram Union Territory But nalayo ya ke conflicted state ke jela Bapura Islam khatrais pa niya Bapura labdeng dan penang yang tin Mizo ke official language wadada kampak roma po ke krinik ke Bapura balai ki jongi bat kim yu ijgai kambayu I kinong yalang jong jajal beliau Mizo lane lushai ngene thuye ki kiran di khasi jongi kibasa apa Mizoram berhabadam ki kam makhot ki sang balang lami ki paipa banyak keren DC office u DC keren bele betin Mizo wala do nang English u keren bele betin Mizo konta bihapan nang Mizo wala kindai u Mizo haba bisa ha Mizoram bihapan nang Mizo u SP haba khat jialang lalu kita ini kasih ini nam kiwai pat kijai beliau keren lekin English wala nang English SP grade ki IPS officer GC grade ki IAS officer
Kampai kare ki man kare elas, hane ki grandmet da mizo, but hamaya dei da ki pada, ya kino ki jingalang, lade dei ba ki penra ki pensai ki pada, laju mi mat da ki IAS officer, lade ki police officer, ki banang dan kren dapat kin majong kat kin mizo. Kaba mangibat habangile jingalang ni haban snap yau to no pensai uba pensai da kin pareng banamar bakalang kumta ten wala de officer khasiro habangile snap mangi ukren da pareng para kasi wow kakkane tajin kamula ta jaduleo kamla dengo ko porban kende penduna bantunne ansa iraktian lajong lai li ki ke ni dan kam ye ka ban bat kini ki hok nong kinti jongi ka khandau ka kosher bat ka tien dei hang ni ba ni punne ansa ya ke jingong ka pang jong ka jadleo nanget leyo ki kren ka bon nan penjrong khan esu hanrei nan sia tho thang kawai pakata galang ba ni la kren na gilang gi la menneru ha omsning nalang ni dawai ga sorkar ya chief minister ya ki deputy chief minister ban pelong ya ka jingalang ya ka darbar bakerpang jong ka Meghalaya Legislative Assembly hapo jong uniu gnai gayong ubamenta but ban amen ya ka Meghalaya Language Act ar hajar san kawaang magatin khasi ka associate official language menta dei ban pelong ya dorbar kerpang margo namar ngina shu banap siap ngimla shu ban perta si perta ngimla shu ban aji tho na ka por si por long no ya ka dorbar kerpang hapo puni ugnai yayong uba menta long tin sarkar no ya ka tin khasi katba ngidang budien ya ka dilpunrong ya ka tin khasi hapo ka thanet ka pra bat ka sarkar hamil bel